Efectivamente, el gobierno venezolano calificó como una ridícula patraña que este lunes Estados Unidos haya designado al llamado cartel de los soles como una organización terrorista extranjera. El rechazo a esta declaración surgiría primero a través de un comunicado oficial donde autoridades venezolanas aseguran que esta supuesta organización criminal no existe, que todo esto se trata de una mentira con el fin de que Estados Unidos intervenga militarmente a Venezuela. Luego, la vicepresidenta de la República, Delcy Rodriguez, llamaría ridículo al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, asegurando que esta narrativa o este cuento en contra del narcotráfico es una estrategia repetida y que llevará a Washington hacia el fracaso. Asimismo, Rodríguez aseguró que si Estados Unidos quisiera de verdad emprender una batalla en contra del narcotráfico, centraría su vista en Ecuador, donde desde a su juicio sale más del 70% de la cocaína que entra hacia territorio norteamericano. Recordemos que la tensión entre Venezuela y Estados Unidos ha ido en aumento luego de que el presidente Donald Trump se mantenga en aguas del Caribe con un operativo de seguridad militar que incluye buques de guerra, más de 15.000 soldados y donde hasta el momento se han destruido unas 22 lanchas y han muerto unas 83 personas quienes supuestamente traficaban drogas hacia los Estados Unidos. Thanksgiving travel is taking off. AAA forecasts a record-setting holiday period between today and Monday. In 2025, we've seen 8 of the top 10 busiest days in TSA history. We'll probably get a 9th and a 10th when this weekend comes and goes. AAA projects almost 82 million people will venture at least 50 miles from home. That would beat last year's record. The association predicts almost 90% of people will drive, about 6 million will fly, and less than half that will choose other transportation. The FAA expects today to have the most flights of this holiday period, and Thanksgiving week and Christmas week as well typically do see higher disruption rates. some issues are coming up already. The FAA says a problem with an air traffic control frequency caused a ground stop in Dallas yesterday. Near Seattle, a pipeline leak is limiting jet fuel supplies. Her flight got rerouted and delayed. She has to take a stop in Alaska because of the fuel line thing. She thought it was very inconvenient. I mean, she has to be on a flight for an extra 6 hours or something. As air travelers plan for possible disruptions, the Transportation Secretary also wants them to consider how they dress. He suggests nicer clothes could make for nicer passengers. Let's try not to wear slippers and pajamas as we come to the airport.